Ayan, ENC, mega mega love shout out. Dito lang po buksan ko lang harang ko. Wala pala ako harang. Buksan ko lang yung harang ko, harang. Hello po, mega mega love shout out, ANC. Kumusta? Ayan, super. Ayan, may ano ka na. May moderator ka na po. Happy night, success. Beautiful, nice, bye, super. Thank you so much, ANCS. Mega mega love shout out. Invite in my channel. Ayan. Drop your link. ANC, drop your link. Ayan, welcome, welcome there, ANC. This is your channel, 85. Okay, I want to graduate you in 100. Wait, I give you 15 bananas. And then you're becoming 100. ANC, wait, I give you 15 bananas. Just wait. Mr. Jang, mega mega love shout out, Mr. Jang. How are you? How are you, my friend? Thank you so much, my friend. Mr. Jang.
Welcome, welcome to my live. My friend, nice to meet you. Same to you, Mr. Jang. And thank you so much for coming my live. Thank you guys. Yan, 4 million in the house. Mega, mega love shout out. Mr. Jang, thank you so much, Mr. Jang. How are you, Mr. Jang? Ayan, my friend, thank you so much. You are always welcome, Mr. Jang. Thank you also. Drop your link, sir, Mr. Jang. I'll give you another banana. Where are you from? I'm from Philippines, sir, Mr. Jang. But now I'm here in Jordan. Sorry. Wow, thank you so much, Mr. Jang. Thank you. Ayan, Kuya Ganggang. Mega, mega love shout out. Kumusta po? My YouTube friends, Philippine. Ayan, Kuya Ganggang. May jacket ka na po. Salamat. Kuya Ganggang, ang laki ng bahay. Ayan, Kuya, from Mr. Jang. Thank you so much. Mr. Jang. Thank you guys. Shout out Mr. Jang from Kuya Ganggang. Ayan, thank you so much, Kuya Ganggang. Thank you.
Eh, mama. What happened? Yung amo ko guys, hindi marunong mag-restart sa cellphone din niya. Ayan, ENC, mega mega love shout out. And Kuya Ganggang, Mr. Jang. Dan subscribe kuya, ayan. Thank you, Mr. Jang. Thank you so much, guys. And Lisa Tooth, mega mega love shout out. Kuya, my friend, nice to meet you from Mr. Jang. Ayan, thank you so much, sir, Mr. Jang. Thank you so much. Yan, thank you so much, Mr. Jang. Yan, mega mega love shout out, guys. Yan, 3 million and daws, mega mega love shout out. Naku, natutumba na siya. Ano ba yan? Ang laki daw. Yan, my friend and Dailin, Happy New Year. Same to you, Mr. Jang. Happy New Year too. Thank you so much, Mr. Jang. Yan, Maritis. Mega mega love shout out. Yan guys, thank you so much sa inyong lahat dyan. Hindi naman nata umangat yung pinangat ko.
Yan, mega mega love shout out, guys. Philippines now time EM 1:20. Ah, yes, time Philippine now is 1:20. Yeah, it's correct, Mr. Jang. Thank you so much, Mr. Jang. Ayan, Maring, mega mega love shout out, Maring. Ako natumba na naman siya. Ano ba to? Ayan, Hubitat, mega mega love shout out, Hubitat. In Korean time, 3:20 EM. In here in Jordan, Mr. Jang is 8:20. 8:20 in the evening. Ayan, good evening, sis. Good evening to Hobita Channel. Thank you so much. And guys, 3 million in the house. Mega mega love shout out. Ayan, okay. And guys, mega mega love shout out mga lalabs. Ayan, Italy time, 7:20 PM. Ay, ano, Sisi, Hubitat, nasa Italy ka pala. Now, my friend in the YouTube. Ano daw? Now, my friend in the YouTube. Ayan, Mr. Jang, thank you so much. Sisi, Hubitat, nasa Italy ka pala. Sana all nasa Italy. Matagal ka na dyan, Sisi, Hubitat? Yan guys, mega mega love shout out. Yan guys, 3 million in the house. Mega mega love shout out. And yes sis, matagal ka na dyan, Sisi, Hobitat. Sana all makapunta rin ng Italy. Italy friend, hello. Ayan, from Mr. Jang. Hihi, ang lamig dito.
Pati rin dito sisi, pero ano, kahapon, medyo mainit-init na rin ba? Matagal ka na pala dyan, sana all sisi. Paano ba makapunta ng Italy? Sana all makapunta ng Italy. Gusto ko talaga pumunta ng ibang lugar ba? Kasi wala man. Hindi man ako makapunta. Sana all. Ayan, hello Mr. Jung from Hobitat. Ayan, thank you so much, Sisi Hobitat. Thank you, thank you. Lalawan ko nga yung ano mo. Ito yung channel mo, Sisi Hobitat channel, 218 ka pa. Bibigyan kita ng 5 Sisi, wag nating anuhin. Dandanin natin kasi si Lolo ngayon nagmumukbang eh. Nagmumukbang si Lolo, grabe ako nga laki ng lagas ko. Dandahanin natin para hindi masayang yung banana. Yan di ko masagot kasi paswertihan ang pagpunta dito. Oo nga, Sisi, no? Sana all. May asawa ka ba dyan, Sisi Koy? Sisi Hobitat? Mahal ang agency. Paano ka nakapunta dyan, Sisi Hobitat? Nag-asawa ka ba dyan? Sana all makapunta ng Italy. Baba ka ng bahay mo, Sisi Hobitat. Ikaw sunod kay Mr. Jung. Bigyan kita ng ano. Ayuda. Hirap pang kumakapit ngayon pag mag-ayuda ka. Hirap kaya. Kasi si Lolo nagmumukbang eh. Grabe. Nagmumukbang si Lolo. Grabe si Lolo. Sa akin lang laki na ng lagas ko ba. Ay nako sis, okay lang sa akin isa-isa. O wag na lang nating anuhin sisi kasi ano ba. Para hindi siya malagas. Ayan Mr. Jang. Para hindi masayang. Yes, kasama kami ng asawa ko. Ano yun? Ibang, yung taga dyan, taga Italiano din? Asawa mo? O Pinoy? Naging marites na daw ako. Yan guys, nagmamarites si host guys. Nagmamarites. Mamay, baba ka ng bahay mo, Sisi. Para bigyan kita ng ano. Ilan ka na ba? Tingnan ko nga yung bahay mo. Ayan, 218. Ayan guys, 5 million in the house. Mega mega love shout out. Ayudahan kita mamaya, Sisi. Naku, may natawag sa akin. Saglit guys.
No, Pinoy kaklase ko din nung high school. Hihihi. Kahit isa lang sis na ayuda kasi tinatanggal ni Lolo tag 15 binabawas. Oo nga, grabe. Ako nga nung ano kahapon 60 kaya tinanggal ni Lolo sa akin. Grabe. Ang dami. Eh, Mr. Jang. Sige, araw-araw na lang sisi. Bakit hindi nag-ano to? Ayan, Mr. Jang Dan from Hobitat. Thank you so much, Sisi Hobitat. Ano nangyari dito sa natawag sa akin? Yan guys, 4 million and house. Mega love shout out. Mega love shout out mga lalabs. Ayan, my friend, my channel, thank you so much. You're welcome, Mr. Jang. You're welcome always. Ayan, Mike Zone, mega love shout out. May jacket ka na po. Salamat sa patamsak mo dyan. Yan, thank you so much, Mike Zone. Mike Zone, baba ka po ng bahay. Wow, sana all. Dikit na pala yung min ko sa'yo. Sir Mike Zone. Dikit na yung ano ko. Yung min ko sa'yo. Ayan, Sir Mike Zone, nandito po ako sa bahay po. Yung sa short video yun. Sana all malaking bahay. Ano to, Sir Mike Zone? Barko ba? Ay, barko nga. Ay, barko ba? Ay, seaman ka po. Ayan, Mr. Jang. Thank you so much, Mr. Jang. Ayan. Sir, Sir Mike Zone, natapos ko na yung short video yun po. Ayan, Mike Zone, hello from Hobitat. Ayan, Sisi, nasaan na yung bahay mo? Dito pala.
Dagdagan nga kita. Naipin ko na sisi. Salamat. Dagdagan nga kita kasi. Hindi pa yung bahay mo. Yan, thanks sis. Salamat din po, Sisi Hubitat. Idandahan na lang natin para hindi siya maano. Tingnan mo, hirap dumikit oh. So, 20 ka na. Bakit? Hindi ko siya makita kung ilan na siya. Ang hirap naman dumikit. Yan, 218 pa rin. Ayan. Hello, mega love shoutout to Bita channel from Mike Soon. Thank you so much, Sir Mike Soon. Wow, Mr. Jang, salamat. Thank you so much sa blessing. Thank you so much, Sir Mr. Jang. Thank you. Ayan, mega love shout out to Mike Son from Hobitat. Ayan, thank you guys. Ayan, team Giro, nagkabulol na daw. Ano ba si Juan? Ayan, Sir Aris, thank you so much. Nagkabulol daw ako. Ano ba yun? Ayan, thank you so much sa Mr. Jang. Thank you so much sa blessing. Nagkabulol daw. Ang hirap dumikit. Grabe oh. Kanina pa ko ng dikit na dikit. Dumidikit, hindi pa. Ala, Mr. Jang. Thank you so much, Mr. Jang. Ala, thank you so much. Blessing po, Mr. Jang. Ayan, thank you. Thank you so much, sir. O, ni Baldo, mega love shout out po. Ayan, Junicio. Sir Junicio, mega love shout out po. Salamat, Sir Aris. Ayan, Brian, mega love shout out po. Yan, good afternoon. Good afternoon din po. O, ni Valdo. Salamat po sa patamsak nyo dyan po. Thank you so much, sir, Mr. Jang. Thank you so much, my coffee. Thank you so much, Mr. Jang. Ayan, John Full, mega love shout out po. Vamos ki vamos. Yan, thank you so much, Onivaldo. John Paul, thank you so much, sir.
Ayan guys, 6 million and daw. Mega mega love shout out po. Salamat guys. Ayan, Hotelicious mega mega love shout out po. Salamat po sa patamsak. Sir Abila Choy, mega mega love shout out po Sir Abila Choy. Ayan, Bergino 1, mega mega love shout out po. Ayan guys, 5 million and daws, mega mega love shout out. Ayan, my friend, see later. Okay, Mr. Jang, thank you so much for blessing. Thank you, God bless. I'm sleep. Ayan, asa ko mudikit. Diraman sa nakapin siro bilatchoy. Asa daw siya mudikit. O, lagi. Ayan. Okay, thank you so much, Mr. Jang. God bless, God bless. Hello po sa lahat from Berginoo. Thank you so much po, Sir Berginoo. Thank you. Ayan guys, 5 million in the house. Ala, Sisi Hobitat, hindi na. Nakailan na ba akong dikit sa'yo? Hindi naman siya nag-ano. Good night, Mr. Jang from Hobitat. Ayan, thank you. Sisi Hobitat, thank you so much. Bakit ganito ngayon? Onivaldo, mega mega love shout out. Ayan, Kamaritis 1, mega mega love shout out. Thank you so much, Kamaritis. Andito to TV, mega mega love shout out. Ayan, may jacket na po. Isa lang sis, okay na ko. Bait naman ni Sisi Hobitan. Hindi nga sis, i-check mo nga Sisi kung dumikit ba yung dinikit ko sa'yo. Kasi tinitingnan ko pa rin dito, yung pa rin yung bahay mo. Bakit ganon? Dinikit ko eh. Ayan, Onivaldo, mega mega love shout out. Bukas ulit Sisi. Ano na, guys, may nakapin po tayo guys, Hobitat guys, baka hindi yung pakalablab. And guys, 3 million in the house. Ayan guys, nagbaba pa ko ng bahay kay Sir Aris to guys. Baka hindi yung pakadikit guys, Sir Aris.
Pakidikit naman, guys. Pakidikit na po yung binaba ko, guys. Baka hindi pa nyo kalablab si Sir Aris. Aris 2, guys. Pakidikit po. Let's go. Ayan. Let's go na daw from Onivaldo. Ayan, guys. Padikit po. Yung nakapin. Dan na kay Sir Aristo. Ayan, thank you so much, Sisi. Sisi, bukas punta ka doon sa kanya. Maraming payuda din yan. Ayan, guys, 2 million in the house. Okay, silip ako sa bahay niya. O, Sisi, bukas. Nandun din ako bukas sa kanya. Punta ka doon. Onivaldo Dan from Hobitat. Ayan, Onivaldo. Balikan mo si si Ma'am Hobitat. Guys, tikitan po tayo, guys. Ayan, Kuya Royce. Mega love shout out, Kuya Royce. Salamat. Ayan, Sir Aris. Thank you so much. Salamat sa patamsak po. Kuya Roy, salamat sa paharang mo dyan. Kita-kits na lang tayo. Oo, Sisi, punta ka dun bukas. Doon ako bukas ka, Sir Aris. Ayan, 4 million in the house. Mega love shout out. Ayan, guys, Sisi Hubitat, dikitan mo rin si Kuya Royce. Maraming payuda yan. Para madagdagan yung banana mo. Dan Hobitat Channel. Ayan, from Onivaldo. Ayan, Sir Onivaldo. Thank you so much. Guys, guys, may nakapin po tayo, guys. Baka naman, yung pakalablab. Sa 4 million and the house. Yan, mega love shout out, guys. San bahay ni Kuya Roy? Kuya Roy, pakibaba nga yung bahay niyo po. Ako na nga lang. Ito, Sisi, yung bahay ni Kuya Roy. Ayan, dikitan niyo po si Kuya Roy, guys. Baka hindi niyo pakalablab. Unang haram pa lang ako, host, di pa tapos. Salamat, Kuya Royce. Thank you so much. And guys, 4 million in the house. Mega love shout out. Guys, may nakapin po tayo, guys. Sir Aris, guys. Baka nyo pa kalab-lab. Yan, kay Kuya Royce. Maraming payuda yung mga lalabs.
Ayan, Hobitat. Baka hindi nyo pa kalablab, guys. Yan, Kuya Royce Dan po from Hobitat. Thank you, Sisi. And guys, 6 million in the house. Mega mega love shoutout. Ayan, second harang second. Ayan, thank you so much, Kuya Royce. Thank you so much. Guys, tikitan nyo po yung binababa ko, guys. Baka hindi nyo pa. Tsaka yung nakapin, guys. Baka hindi nyo pa kalablab. Dan harang hoy, salamat po, Sir Kuya Royce. Thank you so much. Hindi na ako nakapunta sa ilis mo, Kuya Royce. Pasensya na kasi na-busy ako eh. Bukas mag-ilis ka ba? Ayan guys, 5 million in the house. Mega mega love shoutout. Ayan, Onivaldo, let's go. Ayan, thank you so much, Sir Onivaldo. Salamat sa pagbaba ng kubo ko, host. Welcome po, Kuya Royce. Ayos lang, host. Busy kasi ako dito, grabe. Yan, salamat, Kuya Royce. Ayan, vamos, ki vamos. Ayan. Ano daw yon? From Onivaldo. Thank you. Pahinga po ngayon. Ayan. Opo. Kuya Royce, ano na. Tapos kanina tinawag din ako ng amo ko kasi habang nagla-live ako kanina. Pag-start ko palang tinawag ako kasi hindi marunong siya mag-off sa cellphone niya ba. I-restart niya, hindi siya marunong. Saan ba yung i-restart dito, sabi niya. And guys, 5 million and house. Mega mega love shoutout. Ayan, Sir Onivaldo. Mega mega love shoutout, sir. Onivaldo. Pwede di pa bahay niya. Ayan, Onivaldo. Di kita nyo, guys. Main kaya niya to? Malit pa yung bahay niya. Ayan, thank you so much, guys, sa 5 million in the house. Ayan, guys. Thank you. Ayan, Sir Avilat yung mega mega love shoutout. Nag-reconnect ako. Ayan, salamat Kuya Roy sa patambay po. Tambay lang ako halangga may ginagawa pa. Salamat Kuya Roy. Salamat. Ayan, Sir Abilachoy. Ano yung adon? Sir Abilachoy. Ano yun? Ayan, thank you very much, Indaylin. Welcome. Sir Onivaldo. Welcome. And guys, may nakapin po tayo, guys.
Yan, 4 million in the house. Mega mega love shout out. Adonti nabasa mon. Ay. Ay, yapon ni Sir Abila Choy. Supay agkabulol-bulol nakpay kidain. Adonti nabasa mon. Agkabulol-bulol nakpay kidain. Sir Abila Choy. Pasaway. Ay, bulol pa more. Ay, nagkabulol-bulol. Natawa tuloy si Sir Abila Choy. Ayan, Onivaldo, let's go. Ayan. Saan tayo punta kaya to? Let's go na daw. Siping samot gaminta. Ay, saway. Kapadag siping. Masaway ko talaga sa Rabela Choy. Kabulol-bulol na talaga ako. Natawa ka rin dyan eh. Ayan guys, 6 million and daw. Mega mega love shout out. Aya po. Wane, nagkabulol-buloron. And Dudong, mega mega love shout out to Nivaldo. Thank you so much guys. Sir Onivaldo, where you're from? Japan ba itong binaba niya? Ang ko ba dyan? Yan guys, 5 million in the house. Mega mega love shout out. Ayan, Fatima, mega mega love shout out Fatima. Yan, may jacket ka na po, Ma'am Fatima. Ayan, Sisi Hobitat, mega mega love shout out. Yan, parang Brazil. O nga no. Hindi ko alam yan no, yung ano na yan. Yan. Back to grade 1 na ako nito. Yan, vamos daw. Ano to? Vamos ki vamos. Ayan, Sir Onivaldo. Thank you. Ano to? Liab top. Ano siya? Ano ibig sabihin? Sir Onivaldo, where you from? Yan guys, 5 million in the house. You're from Japan? Ay, Japan ba? Saan ba? Hindi ba nahula na naman ako? Let's go, vamos, from Mobitat. Ayan. I am from Brazil. Ayan, tama ka pala, Sisi Hobitat. Brazil, magaling talaga si Sisi. Latin yan lang ga. Oh, thank you so much, Kuya Royce. Ayan, ano yung sinasabi niya? Di ko man maintindihan. I am from Brazil. Sabi niya, taga Brazil daw siya. Vamos que vamos. Oh. I got it. Ang galing ni Sisi Hobitat. Alam na alam. Brazil pala siya. Yan guys, 5 million in the house.
Ang galing. Ayan guys, thank you so much sa inyong lahat dyan. Ayan, okay Japaw. Ayan. Ano yon? Ano ibig sabihin yung Japaw? Ayan po. Harang manin. Thank you so much, Sir Abila Choy, sa paharang-harang mo dyan. Thank you, thank you. Ayan. Ayan, Duday. Mega, mega love shout out. Yan guys, 4 million in the house. Let's go in Italian is andiamo. Ano yung sisi andiamo? Andiamo ba? Tama ba ako? Let's go daw. Ayan, Sir Onivaldo. Let's go. Ayan. Apay, ayan mo tatatchay. Tadtoy nakman iti kwarto ka, Choy. Kapag live nak, Choy, dito'y nakwarto kon. Si Choy, nakaawid kan. Ayan, yes, tama. Sabi niya, no, Sisi Hubitat. Haha, Italiano now palo. Oh. Adin nung nga lugar. Jordan. Nagtoy nag Jordan. Si Choy naman, imbak lang karon idi kanya na nga, datoy nak Jordan, idi namin siya nga daw. Hindi ba, Japan nalipatan kasi kada Saudi sa? Saudi kay. Onivaldo, are you speaking Portuguese? Ay, Portuguese. Magaling na magsalita Portuguese, Sisi. Ano yon? Ano ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Anong language yun? Han, kumit gamin makita ni Michelle. Sino yung Michelle? So, tama? Magpangkisak sa mo to eh. Yan, language nila yata sa Brazil. So magaling ka, Sisi. Magaling ka mag-Brazilian. Sana all. Ano sabi niya? Sono molto pilas di sere Kyogi. Ano yon? Ayan, thank you so much, Sir Onivaldo. Pasamay ka talaga, Sir Abela. Patragis na daw. Napapanood ko lang sa film. Ayan. Si Portuguese, Hobitat. Ayan. Onibaldo, wow. Parlibini. Ala, Sisi. Ang galing mo pala. Makasundo kayo dyan, Sisi. Si Sir Onibaldo. Ki-okay. Namat. Masaway kasi si Sir Abela Choy. Ki-okay ko naman. Kaya ba? Magkapagkati. Antok na si Rabela Choy. Dok mo, awatan na dyan baga. Ay, so na nga duwa ni Sisi Ubitato. May siraw ni Banlo. Ayan, magkasundo sila. Ayan, ano sabi?
Gracimel Hobitat. Ano daw yun? Ano daw ibig sabihin sisi Hobitat? Loko ata. Ay, Jack mo awatan di bagbagana. Hello, sir. Ronibaldo. Thank you so much. Jack mo awatan nun. Onibaldo si per kaso si Gia Pasato Gua Perchi la Lasayla Kwa Likwa. Ano yan sisi Hobita? Ang galing mo naman. Ano ibig sabihin niya? Natawa si Sir Ronibaldo. Ayun, mi amor. O di wow. Si Rabela Choy. Yan, mi amor. Ano yan, Sir Abela Choy? Mi amor. Onibaldo Prigo. Altritanto. Oh, ang galing. Ang galing ni Sisi Ubitat. Ano yung Sisi Ubitat? Nakano ka? Naka... Naka-google ka ba? Ang gagaling ni ni Sisi Ubitat. Siguro Sisi Hubitat, kahit minumura na ako dito, hindi ko pa naintindihan. Altritanto. Ano ibig sabihin ng Sisi Altritanto? Mi amor Marimariao. Masama. Mi amor. Ay ako. Italian language siyang sinusulat ni Sir Onibaldo. Oo nga Sisi, but hindi ko maintindihan. Italiano, Hubitat. Ayan, magkasundo kayo, Sisi Hubitat. Sir Onibaldo. Ayan, gracie, thank you. Ano yun? Ano yung ibig sabihin gracie, thank you? Ay, thank you lang, naintindihan ko. Tawa naman si Rabela Choyo. Ayan, Prego, welcome. Ayan. Ano yung Prego, Sisi? Hubitat. Altritanto same to you. Ibig sabihin yung altritanto same to you. Yan ang translation. Ay, ang galing mo naman Sisi Hubitat. Ay, yung Prigo, ano yun? Yung Prigo, welcome pala. Ayan po. Yung ano pa? Miserable Choy. Ayan, ano to? Gracie. Ano ibig sabihin yung gracie? Thank you. Gracie sa English, thank you. Ay, gracie. Alam, may natutunan ako dito ba? Ayan. Si Onibaldo. Gracias noches, mi amigos. Mi amigas. Gipa ako. Gipa ako sa amigas. Ayan mo. Ay, si Saramela Choy. Gipaak daw siya ng amigas. Ay, amigos, mi amigas. Gipa ako sa amigas. Ay, natawa tuloy si Hobitat. Kaya po. Jack mo amata nun. Natawa ka tuloy si Rabela Choy Kaya po. Jack mo awata na dyan bagbaga ni Sir Onivaldo. Buti nandyan lang si Sisi Hubitat. Hi, nalantawa ko dito. To the max.
Ako. Paikati antok. Sige pa, sir, Abela Chuy, at baka mamaya nag-Spanish na tayo. Ay, sisi, Hubitat, magaling ka rin mag-Spanish. Ayun, guys, for million in the house. Magaling ka rin mag-Spanish, sisi. Hubitat, ha, ha, ha. Ayun, sir Abela Chuy, magaling yan. Yan, sige, magkumbatian kayong dalawa dyan. Ayan, konti lang. Ayun. At least marunong ka, no? Buti ka po. Ako, ano lang. Naintindihan ko yung mga Arabic lang. Ayan, Hobitat. Gracias. Ayan po. Naikatuloy ti anto ko, apo. Awanin. Tek mo awatan na na dyan. And guys, 3 million in the house. Mega mega love shout out. Anong nasabi? Dinada, Abela Choy. Ano yan, sisi? Dinada. Ayan, Ma'am Fatima, mega mega love shout out po. Salamat. And guys, baka nyo pa kalablab ni Ma'am Fatima. Hello, Sir Anibaldo. Ayun, hinahanap mo na si Ron Anibaldo. Anibaldo ba yun? Hubitat, dinadali mo ako, ha? Dinadali. Ayun, si Hubitat, magaling mag-Spanish. Dinada. Ano ibig sabihin yung dinada? Dinadala ba yun, ganon? Dinada. Ano yun, sisi Hubitat? Dinadali niya ako. Magaling nga talaga si Rabi Lachoy. Dinadali. Dinadali. Natawa tuloy niya si Rabi Lachoy. Dinada ay Spanish, sa English welcome. May natutunan ako sa isisi. Dinada. Sa Spanish pala yun. Sa English welcome. Ayun, may natutunan ako dito ba? Buti naman nakapag-live ako. O, diba may natutunan ako ng language. So, dinada. Ano pa yun dito? Ayan yung grassy, thank you. Altretanto, same to you. Ayan. And Prigo, welcome. Oh, Prigo. Saan yung lugar na yun? Spanish pala yun. Brazilian. Mi amigos. Mi amor. Ayun, mi amor. May naririnig ako nyon na. Brazilian ba yun? Sa Brazil, di ba yun? Sa Italian, prigo. Sa Portuguese, brigada. Portuguese, brigada. Ano ibig sabihin yung obrigada, sisi?
My love in Spanish, mi amor. Ala, Marimar, mi amor yaw. Ayan. Ayan po. Ang galing ni ano ni Sisi Hubitat Spanish. Tapos, ano pa siya? Brazilian. Italiano. Oh naman, sana all. Ay, yung Mi Amor naman, Sir Abela Choy, may narinig ako dyan. Ano bang sa ano ba yun? Sa mga drama-drama ba? Pag dumadaan dito sa ano ko, sa Facebook, may ganyan eh. Mi Amor, ganyan. Obrigada ay Portuguese language sa Brazil, meaning welcome. Ang dami mong ano, Sisi, alam. Mi Amor Inday. Ano yon? Ano yon ibig sabihin nyo yung ano, Mi Amor Sirabilo Choy? May naririnig ako niyan pero hindi ko maintindihan. Ano ibig sabihin yung Mi Amor? Hindi nga, may totoo yan. May na ano ko, napanood sa ganyan. My love Inday. Mi Amor. Ganun ba yun? Abrigadahan kasi klase na. Haha. Ay, Sarabela Choy. Ang sakit na ng pangako sa'yo, Sarabela Choy. Oh my God. Ay, po. Ayan, Kuya Royce. Natawa ka rin, Sarabela Choy. Ayan, sorry guys. Sa kakatawa ko. Alam ko lang langga may amoy. Ayun. Po. Amoy melon. Masaway. Iba yata yun, Abila Choy. Po. Pero really ang galing ni ni Sisi Hobitat. Ang dami niyang alam. Ni Kuya Royce. Ayan, Hobitat, napatawa ka rin si Rabila Choy. Ayan, Ma'am Fatima Miga Love, shout out po. Hakuna Matata. Ano yan, si Koy? Hakuna Matata. Ano ibig sabihin yun, Sisi? Hobitat. Ang sakit ng ano ko, pangako. Hakuna Matata. Ano yun? Ano ibig sabihin ng Sisi Hobitat? Hakuna. Ilocana ka palahos? Opo, Kuya Royce, ikaw? Marunong din ako magbisaya. Konti lang, Kuya Royce. Maintindihan ko, pero konti lang. Ayan, si Kuya Orpa. Mega love shoutout. Ikaw ba, Kuya Royce? Ilocano ka? Ha? Kunak matat kunana. Rabela. Ikaw talaga, si Rabela. Ang sakit na ng pangako, grabe. Ayan, MDR video, mega love shoutout. Tamsakos ganda, salamat. Bunso. Tagalog ako, host. Saan ka po sa Pinas, Kuya Royce? Ayan, Fatima. Hello from Hobitat. Ayan, salamat, Sisi Hobitat. Ayan, MDR video, mega love shoutout. Ayan, Sisi Orpa. Ayan, Orpa Chai from Sir Abila Choy.
Yan, kumusta na po, host? Okay lang po, MDR video. Ikaw, kumusta na? May lahing Ilocano, host. Father ko, taga Bawang. Bawang? Saan yun? Saan yun, Kuya Royce? Bawang. Ay, Bataan. Yun, Ilocano din ang Bataan, ah. Ayan, Nabila from CC Orpa. Idol Orpa, mega love shout out from Kuya Royce. Ayan, thank you guys. La Union. Ayan, La Union, Kuya Royce. Ano yun, Ilocano, ah. Yan, Kuya Royce from Orpa. Thank you, CC Orpa. Ayan, guys, 7 million in the house. Mega love shout out. La Union, Ilocano yun, eh. Ako Cagayan Valley ako, Kuya Royce. Ayan, si Kuya Orpa, Ilocana din yan, taga Baguio. Pero nakakaintindi ka ng Ilocano, Kuya Royce. Yan guys, 8 million and the house. Mega love shout out. Ayan guys, thank you so much sa inyong lahat dyan. Paboritong sigarilyo ng lola ko noon baan at lakampana. Ay, lakampana, oo. Pati ang lolo ko, grabe. Taga Bawang La Union, father ko. Ah, so marunong ka mag-Ilocano, Kuya Royce. Yan, Kuya Royce, bahay po from MDR. Yan, Bataan at Lakampana. Yung Lakampana, si Rabila Choy. Yung lulo ko magaling mag-ano doon. Manigarilyo ba? Kunti lang, host. Ayan. Tagalog ka talaga, Kuya Royce. Ako marunong ko mag-Bisaya. Sinong Bisaya sa inyo dito, guys? Ayan, marunong pala mag-Bisayan si Rabila Choy. Oo, yung Bataan sigarilyo. Mura pa yung mga sigarilyo na ngayon, no? Ako, Bisaya. Ay, Bisaya kasi si Hubitat. Ako, yeah. Ayan, si Sir si Sir Hubitat. Ay, si Sir Hubitat na daw, Sir na daw. Si Sir Abila Choy. Magaling magbisaya. Ayan. Ayan, si Kuya Brian Joy. Yes, host, Tagalog ako. Ay, Tagalog ka lang pala, Kuya Royce. Ayan, si Brian Joy. Nasakit yung pangako kanina sa kakakatawa eh. Hubitat, asa ka sa atua. Ayan, nagumpisa na si Sir Abilachoy. Ayan, yes, taga Iloilo at Aklan. Ay, Bisaya ka pala, si Hubitat. Ilonggo ka, gali Hubitat. Ayan, nandyan na. Sa Aklan ako, pero taga Iloilo ang mama ko. Iloilo, Ilonggo, no? Pero yung Aklan ba, si Hubitat, Bisaya? O Ilonggo rin ba? Ayan, Ma'am Fatima, guys, baka nyo pakalablab ni Ma'am Fatima, guys. Diin ka sa Iloilo. Ayan. Maayong gabi sa inyo. Ayan, maayong gabi, good town, Sisi Hubitat. Sa inyo, sa atong tanan.
Aklanon. Ah, Sabela. Ayan. Maulagi, oy. Maulagi, oy. Ayan, Brian Joy, dan old, dikit na ako sa'yo, kapatid, tamsak na lang. Ayan, from MDR. Ayan, maulagi. Ayan. 8 million and house, guys. Mega love shoutout, guys. Ay, si Obitat, mag-istorya ka man ng Bisaya man. Mag-Bisaya taman. Yan, magaling mag-Bisaya yan si Sir Abela Choy. Diin ka sa Iloilo. Yun. Eh, mega love shoutout sa inyong lahat. Ay, apo. Ayan, Ziara, mega love shoutout. Zera pala, Zera vlog. Ayan, naduling na ako. Ayan, salamat po, Ma'am Zera vlog, sa tamsak po. Ayan, Nabila Choy, Sabela Aribalo. Ayan, from Hobitat. Ayan, Ma'am Zera vlog, mega love shoutout. Guys, baka hindi nyo pa kalablab ni Ma'am Zera. Lablaban tayo, guys. Nagbaba ng bahay si Ma'am Zera vlog. Fatima Dan Tamsak, salamat, MDR video. Salamat po. Ayan, Lonlon, mega love shoutout. And guys, 8 million and the house, mega love shoutout. Maraming salamat sa inyo lahat, guys. And 7 million and the house, mega love shoutout. Ayan, Zeradan, nasa binaba mo na bahay. Ayan, from Hobitat. Thank you, Sisi Hobitat. Nasakit yung mga pangako eh. Ayan, Zera Vlog, tamsak dan from MDR. Ayan, thank you, MDR video. Yung mga amo ko, ang ingay-ingay, nag-aaway pa rin. Yan guys, 5 million in the house. Tumawa ka kasi, kaya ayan. Oo, grabe, nasakit yung ano ko, yung mga pangako ba. Ingay-ingay na mga amo ko, guys, grabe, oy. Ayan, Hubitat. Ti, kabalo ka gali mag hiligay nun eh. Ano yun hiligay nun? Sir Abilatro, ano yun? Kabalo ka gali maghiligay nun. Ayun. Ilunggo.
Ah, ako gamay man. Gamay lagi. Of course, language ng Western Visayas. Ayan. Ayan, Ma'am Fatima. Mega, mega love shout out po. Guys, palablab naman kay Ma'am Fatima, guys. Baka hindi yung pakalablab si Ma'am Fatima. Nga kabalo ka manhaw. Ayan. May haw-haw na. Ito na naman tayo nito, guys. Pag may haw-haw, gamay raman tao nakasabot ko na, guys. May lagi. Pero ang father ko, guys, Bisaya siya, guys. Yung mother ko, Ilocana. Hubitat, hoe. Ano yun? Kaya po, nga ako dito. Ang gagaling nyo man, Diyos ko, Panginoon ko. Ang gagaling nyo. Ang dami yung alam nga language ba? Ako kunti lang talaga. Yan, Fatima, pasukli po from MDR. Ayan. Nga nakad na nga nakakadtok ka na gali sa sa Iloilo. Gali. Nga nakakadto ka na gali sa Iloilo. Kaya po, ano daw yun? Ano yun, gali? Gali. Kamot na ako nito. Waman taon sabot man sinday. Nga nakakadto ka na gali. Yan ako man. Translation ko man yan. Bakit? Bakit nakapunta ka na sa Iloilo? Ganun ba yon? Kabalo man lagi day. Kabalo man. Waay pa man. Pero damo ko mga upod di sadto nga taga didto. Ang hirap man magbasa day. Ayun, tama pala yung naka-translation ako. Bakit nakapunta ka na pala sa Iloilo? Ayan. Ang galing talaga nila, Diyos ko. Kung nakapunta ka na daw sa Iloilo Langga. Ayan. Ayan, Kuya Royce. Ayun pala yun. Ano yung gali? Ano, nandito eh. Gali. Ayun pala yun yung ano. Pala siya, pala. Pala sa Iloilo. Tama ba yun yung gali pala? Ay, po. Gusto kong matutong maraming salita ba? Mga language. Pero yung Arabic, hindi naman mahirap din, no? Mabilis naman din matutunan. Galing talaga ni Sisi Hobita. Gali pala siya. Ilonggo yun, di ba, Sisi, no? Ilonggo. Yung ano, yung gali sa Bisaya, ano nga yun? Ano sabi na ni Papang, oy? Ano nga yung gali? Ayun pala nga sa Bisaya ba? Chuy, abi ko may paryente ka didto kay damo man to abila. Ay paryente ka kasabot man kasabot man kuha na Sisi Hubitat. Kasabot lagi kuha na. Paryente kamag-anak, di ba?
Kamag-anak siya. Tama ba ako? Parente. Kamag-anak ata, diba? Kadito kay damo man to kabila. Buti may translation din si Hobitat nandyan. Yes, kamag-anak. Ayan. Hobitat, o gani daw damo daw dito hambal man nila. Anong na ni? Hobitat. O gani daw damo. Daw damo daw dito hambal man nila. Ano yung hambal? Hambal. Kambal? Kambal ba yon? Si Rabi Lachoy? Hambal. Hobi. Gani daw damo daw dito hambal man. Maraming kambal. Ayan, Ma'am Fatima. Oo, damo. May mga schoolmate ko abila. Ang apelyido. Wow. Kuon nanda. Ano yon? Sabi. Ang hirap naman umintindi. Hambal sabi nila. Hambal. Yung hambal sabi nila pala yun. Akala ko kambal. Masaway talaga ako. Hambal sabi nila. Ayun. Hambal. Iya po. Ilunggo yan ano. Na napudlayan. Napudlayan tabala ning tigbasa. Ay, ang hirap, ano daw? Ang hirap man magbasa yung hindi mo salita ba? Hahanap napapudlayan tabala ning tagbasa. Ayan, Sisi, dami mo na naintindihan na language. Oo nga, Sisi. Ayun, ano sabi ni si Rabi Lachoy? Hahanap pudlayan. Ano yung nabudlayan tabala ning tigbasa? Ano daw yun? Napudlayan. Napudlayan. Ewan ko. Nakalimutan ko na yan. Nabudlayan. Ano daw yun, Sisi? Ubitat. Nabudlayan tabala ning tigbasa. Mahina talaga ako sa mga ganyan basta. Pero ano ba yung si Papang Bisaya siya pero ano talaga siya yung Bisaya Ilocano ba? Yung naintindihan ko kaon. Kaon didto lagi. Oh, mana ana man ni Papa. Naaman na lagi. Oh. Aya po. Napahirapan daw tayo magbasa. Mas madali magsalita langga kaysa magbasa. Oo, hindi nga Kuya Ros. Ayun no, ano yun siya. Nabudlayan tabala ning tigbasa. Dami ko talaga. Sabi ko nga, kahit murahin siguro ko, di ko pa naintindihan. Ay, apo. Mas madali magsalita langga kaysa magbasa. Ayun. Mahirap, hindi nga totoo, mahirap mo umintindi ba sa hindi mo language. Kasi ang papang ko Bisaya talaga siya. Pero, ano siya, mas marami yung, kasi mabilis natuto si Papang mag-Ilocano eh. Nung sila pa siguro ni Mamang ba. Kasi Mamang ko, Ilocana talaga siya.
Haha, day tatatan. Aglaing ka magbasa dito. Ayan, Ilocano. Alhamdulillah. Hindi, ano language dyan kung saan ka ngayon. Dito Sisi Hobitat, Arabic din. Arabic. Mabilis ko rin siyang natutunan magsalita ng Arabic. Puro Arabic dito. Tapos, yung mga amo ko, sila, Iraqi. Tapos, hindi marunong din mag-English pa. Konti-konti lang. Kaya natutunan ko rin yung salita nila, Arabic. Data man, si Rabilat yun, daytan nadardaras. Diretso yan sa utak ko. Arabic pala, ang thank you sa kanila. Syukran. Ganyan. Mashallah. Ayan, Arabic na. Alhamdulillah. Aray ko. Syukran and thank you. Ayan. Yan, magaling yan si translation nga si Rabila Choy. Arabic. Ayan. Syukran pala, akala ko Ashanti. Syukran, sisi ko, syukran. Syukran, thank you. Ganun. Ayan, Ma'am Fatima, miga love shout out. Ayan, Mafi Pulos. Oo, tama, pare-pareho. Kuya Royce, Mafi Pulos. Walang pera. Enti Habibi, Hagi. Haki. Hagi. O Haki. Dito, yung mga amo ko, sila? Iraqi. Enti Habibi. Ya Habibi. Kasi matagal ako nag-stay sa ayun, naduling na ako. Kasi matagal ako nag-stay sa East Africa, parang Arabic din ang language nila. Ayun, sa Africa ata, rin? Arabic ata. Parang Arabic din siguro, sisi. Yung mga Ethiopia, hindi iba Iba pala yung language nila. Ayan guys, 6 million in the house. Nakakatuwa ba? Yung mga language, ang dami-dami, Diyos ko. Grabe. Dami mga language. Nakakahilo. Oo, halo din sa Arabic ang Swahili language. Ang daming mga language, sisi. Grabe, Diyos ko, pa iba-iba. Nakakahilo. Arabic pa more. Ayan guys, 5 million in the house. Mega love shout out. Ang dami ko na din kasi napuntahan na bansa. Wow naman, sisi, kaya pala ang dami mong alam ng language. Italiano, pa yun? Spanish. Ubitat diin ka subong. Ayan, nandyan na naman.
Din ka subong. Diin. Ayan. Diin. Subong. Mao lagi day. Diin ka subong. Naman diri dong. Ganyan. Diin ka subong. Naman oy. Ang dami nyo alam mga language eh. Kasi mata. Diin ka subong. Ayan. Diin ka subong, Inday. Ayan. Kaya pinipilit ko aralin ang language, lalo na yung African kasi di sila payag mag-teach ako sa school kung di ako marunong ng language nila. Ibig sabihin, Sisi Hubitat, nag-aral ka doon? Ayan, waay siya. Waay. Waay lagi. O, diba? Abela Choy, ari ko sa Italy. Ayan, naintindihan ko yun. Ari ako sa Italy. Andun ako sa Italy. Nag-aral ako bago nagturo sa international school sa East Africa. Wow, galing naman. Ang galing naman ni Sisi Hubitat. Okay. Ang galing naman. Ang dami mong language na natutunan, Sisi. Ano? Sana all. Nagtuturo ka rin pala doon, Sisi Hubitat, sa Africa. Ang galing naman ni Sisi Hubitat. Sana all. Ma'am, Hobby, sorry. Bakit sorry? Bakit si Rabila Choy? Ma'am, Hobby, sorry. Ayan, Ma'am Fatima, miga love, shout out po. Kaya dami ko natutunan dahil iba't iba ang mga tao na kilala ko doon, lalo mga Italian, paborito nilang punta ng Africa, kaya din ako natututo ng Italian. Kaya naman pala, Ma'am Hubitat, Sisi Hubitat. Ang dami mong alam, salita. Italiano, Spanish. Tapos, ano pa? Brazilian. Bisaya. Kaya po sa akin nabilang lang. Yan guys, 5 million in the house. Mega love, shout out. Ang ganda yung marami kang matutunang salita, Ako sa guys, sa Bisaya talaga, gusto ko yung matutunan ko ba lahat sana. Para hindi naman ako ba. Parang maibibinta. Ang hirap kaya yung hindi ka makakaintindi sa language na yun. Marimara, yan. Si Rabila Choy. Marimar. Ay, drama yung Marimar, Si Rabila Choy. Ang ganda kaya yan si Marimar. Marimar.
Ay, magto 2 hours na rin pala ako. O, di wow. Kunti na lang guys, mag-i-in na rin ako mag 2 hours. Ano na lang, 15 minutes. Kasi, ayun, natawa tuloy si Sir Abila Choy. Sir Abila Choy, mag-ilis ka ba bukas? Yan, 15 minutes na lang guys. Ayan guys, 4 million in the house. Ayan, Sir Choy, bakit sorry? Hihihi. Yan, from Hobitat. Ayan, Sisi. Nang makita at Chay, parang nakita ko uli si Marimar. Nang makita at Chay, parang nakita ko uli si Marimar. Oh, Marimar. May mga palabas ganun na dati, no? Mga drama bala. Marimar. Yan si Marimar. Oo, bukas ilis ako kung pupunta kayo. Oo naman. Mag-ano ka? Mag-streamer ka ba? Sir Abila Choy. Oo, pupunta kami. Anong oras ba ilis mo? Natawa ka tuloy dyan na. Anong oras yung ilis mo, Sir Abila Choy? Nung isang araw ba yun, nag-ilis ka? Nasa ano ata eh. Na parang nasa bar ka, nagtitinda. Iwan ko. Hindi ako sure. Aha, dati ko sinusundan yung Marimar nung si Marian Rivera ang gumanap. Oh, ang ganda yung palabas na yan si Hobitata, no? Ang ganda yung palabas na yan, Marimar. Tuwing hapon nata yan dati. Laging inaabangan. Si Marimar na. Oo, naalala ko yung aso niya, haha. Oh, ang cute-cute niya, di ba? Ganda yung palabas na yung Marimar na yan. Ayan guys, 4 million in the house. Ayan, saglit man guys, naihi lang ako. Naihi ako sa kakatawa. Ay. Ayan, 5 million in the house. Miga Miga Love shout out. Ma'am Bilis, Miga Miga Love shout out po. Yan, bigyan kita jacket, Ma'am Bilis. Bilis Adventure. Yan, salamat po sa patamsak, Ma'am Bilis. Ma'am Fatima, Miga Miga Love shout out po.
Color Jeans TV. Ayan, dating dikit na ako pala sa'yo, ma'am. Ma'am Fatima. Tamsak na lang ako. Watch ko yung video mo. Ayan, ma'am, Ma'am Fatima, dito po ako sa mo, sa bahay niyo po. Naku, sisi, lubat na ko. Time out na, tambay na lang muna ko sa charging ang CP. Sige, sisi, Hobitat, salamat ha. Marami akong natutunan sa'yo. Sa inyo. Ayan, Ma'am Fatima, tapos na po. Yung short video mo. Salamat, sisi. Yan, magto 2 hours na rin ako, guys. Mag-i-in na rin ako. 2 hours lang kasi sakit na yung likod ko. So, maghuhugas pa ako yung kinainan nilabas. Mga amo ko kasi yung amo kong babae, fasting siya. Kaya, nakain na yun sila dun. Yan, 4 million in the house. Thank you so much sa inyong pag-support dyan, guys. Ayan, sumikat yun. Oo nga, si Sikoy, diba? Tuwing hapon yun, inaabangan namin yun. Yung Marimar, ang ganda ng palabas na yan. Yan guys, 4 million in the house. Mega mega love shout out mga lalabs. Salamat sa patambay nyo dyan guys. Thank you, thank you. Yan, mag alas 10 na rin dito. Alas 10 na pala talaga. Ayan, 5 million in the house. Mega mega love shout out. Ayan, dudoy dudoy. Mega mega love shout out po. Ayan, 5 million in the house. Ayan, mega mega love shout out guys sa 4 million in the house.
kunti na lang. Magto 2 hours na ako pala. Yan, Ma'am Fatima. Salamat po, Ma'am Fatima. And Marlene, mega mega love shout out. Ayan, 3 minutes na lang guys. Mag-i-in ako guys. Maraming salamat sa inyo guys sa pag-support nyo sa akin. Sa araw-araw. Ma'am Fatima, salamat Marlene, thank you so much. God bless. Ingat po tayo lagi dyan kung saan kayo banda. And guys, 4 million in the house. Ayan, 5 million in the house guys. Mega mega love shout out. Ayan guys, mag-i-in na po ako guys. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Kuha muna ako tubig doon. Titingnan ko lang yung ano doon guys. Saglit lang.
Ayan, Ma'am Fatima. And guys, mag-iin na po ako guys. Salamat. God bless. Thank you, thank you. Bye-bye guys. Thank you so much guys sa pag-support you. Bye-bye.